ndagusuje ngwifeje byiza hano sura batandukanye cyo muvandimwe ukurikiye ibiganiro kuri channel yanyu yitwa Mboni TV. Nitwa Ajabu Marashingwe, ikaze muri aya makuru ari kuvuga muri Middle East. Reka ngubwire ku makuru adasanzwe yavuzwe kuri uyu munsi turiho. Amerika yatangaje ko hari ibintu byinshi maze guhomba kubera ko imaze gutakaza indege nyinshi cyane zarashwe na Amerika. Indege zirenga 40 za Amerika zarashwe muri iyi ntambara. Drone zirenga 100 za Amerika zarashwe n'ingabo za Iran muri iyi ntambara mu kirere cyabo. Mu byukuri ni ibintu byerekana ko Iran ikomeje gutsinda urugamba ndetse ko kandi Amerika ikomeje gutsindwa uruheno muri iyi ntambara ya Iran muri rusange nkuko bigaragara mu binyamakuru bitandukanye, ndetse n'icyegeranyo cyagiye hanze cyakozwe n'ingabo za Amerika ndetse kufatanye n'igisirikare cya Amerika cya STACOM kiri muri Middle East mu burasirazuba bwo hagati, ndetse kandi inkuru irambuye yanditswe n'ikinyamakuru BBC n'ibindi bitanga na za makuru byinshi byanditseho. Tugiye kureba inkuru yavuzwe ko Amerika yatsinzwe cyane ndetse ko indege zirenga 40 za Amerika z'intambara zarashwe na Iran zigashwanyagurika burundu, na drone zirenga 100 za Amerika zikaba zarashwe na Iran zose zigashwanyagurika. Abasirikare benshi ba Amerika barapfuye barakomereka abandi, ndetse Amerika igaragaza gutsindwa kudasanzwe kuri uyu munsi nkuko bigaragara. Hanyuma reka turebe ukuntu byavuzwe kuri uyu munsi. Amerika imaze gutakaza indege nyinshi zagera ingano muri rusange muri iyi ntambara, na drone zitagera umubare nkuko bigaragara. Icyegeranyo cyashyizwe hanze n'inama ishinzwe amategeko muri Iran ndetse no muri Amerika na STACOM yemeza yuko igisirikare cya Amerika kimaze gutakaza ibintu bitagera ingano muri iyi ntambara, kubera ko ivuga yuko indege zigera kuri 40 zirenga za Amerika z'intambara zimaze kononekara, zararashwe, zimwe ziratwikwa, izindi zirashwanyagurika, izindi muri zo ziburirwa irengero muri iyi ntambara ya Iran. Gusa intambara ya Iran yabakije umuro udasanzwe kugezaho indege zigera kuri 40 zirenga zose zarashwe. Izi kandi nizamenyekanye nkuko kino gisirikare cya Amerika STACOM n'ikigero cy'ingabo muri Amerika cyabitangaje. Iki cyegeranyo rero cyakozwe n'ingabo cyangwa se n'itsinda ry'inama ishinga amategeko muri Iran, ndetse ifatanije nabo bita CRS. Ikindi yashyizweho n'uburyo budasanzwe n'ubushakashatsi bwakozwe kuri iyi gahunda y'uko Amerika ikomeje gutsindwa muri iyi ntambara kuri uyu munsi. Byerekana ko kandi Pentagon nayo yagizemo uruhare kugira ngo izi raporo zikorwe muri rusange. Umuyobozi w'ingabo za Amerika mu karere ko hagati STACOM ndetse n'ingabo za Amerika Pentagon bashyize hamwe gukora raporo z'ibintu byanyukiye muri iyi ntambara. Iyo raporo ishyikirizwa ingabo za Amerika n'itsinda ryihariye rishinzwe iyi nama ishinzwe umutekano. Bavuga ko mu by'ukuri Amerika ikomeje kuba yateseka cyane ku kinyamakuru BBC cyabyanditse muri uyu munsi. Cyegeranyo kandi kivuga yuko iyo nama yo muri Amerika yatangaje yuko byinshi cyane byavuze ko intambara yatumye indege za Amerika nyinshi ziraswa muri iyi ntambara ya Iran. Ikindi kandi izo ndege za Amerika ziganje mu bwoko bwa drone n'izindi z'intambara nizo zarashwe muri iyi ntambara. Ikindi harimo za kajugujugu nyinshi zangiye muri intambara zarashwe, hamwe n'indege za gisirikare zidasanzwe z'ubwoko bwihariye zarashwe muri iyi ntambara. Iran irazishwanyaguza zihindura umuyonga muri rusange. Nkuko bari icyegeranyo rero, iki cyegeranyo kivuga yuko Amerika yari yakoze gahunda yiswe Operation Epic Fury, igikorwa cyangwa se ngo cy'umurakari cyangwa se cy'umujinya mwinshi cyane cyo kurandura Iran, ariko Amerika ntabwo yatsinze n'akana gatoya. Ahubwo ino gahunda yari igamije gutsinda Iran yatumye indege 42 za Amerika ziraswa, zirangirika, zirashwanyagurika cyane, harimo izo mu bwoko bwa F-15, F-35 Lightning kajugujugu z'ubutabazi zizwi nka HH-60W, J Green 2 ndetse n'izindi zitandukanye zo mu bwoko za Amerika zarahangirikiye bikomeye cyane. Iki kigeranyo kandi kivuga yuko ahasubiwemo umukozi wo muri Pentagon, uyu mukozi wa Pentagon cyangwa se ingabo za Amerika witwa Gilles W. Harvest yabwiye inama ishinzwe amategeko yo muri Iran yuko kwa 12 z'ukwezi kwa gatanu yuko amafaranga yari amaze gukoreshwa muri iyo ntambara ya Iran gusa arenga miliyaridi 29 z'amadolari ya Amerika muri iyi ntambara gusa. Amenshi muri ayo mafaranga yashyizwe muri iyi ntambara yari ashinzwe kubungabunga cyangwa se gusana indege za gisirikare zangirikiye muri intambara zarashwe na Iran ikazikomeretsa cyane cyangwa se ikenda kuzirangiza burundu nkuko Iran yabivuze. Izi ndege ndetse n'amafaranga aragamije kuba yagarura ubuzima bw'izi ndege kugira ngo zibe zakoreshwa muri iyi ntambara muri rusange cyangwa se zisanzwe muri rusange. Ikindi cyagiye muri iyi raporo nuko indege zo mu bwoko bwa F-15 ndetse Strike Eagle zarashwe muri Iran zirashwanyagurika zose muri rusange nkuko izi raporo zibigaragaza zo muri Pentagon. Mu ndege rero zivuga muri iki cyegeranyo harimo izo no mu ntambara
zikomeye cyane zo mu bwoko bwa F-15 nk'uko nabigarutseho Strike Eagle nk'uko bigaragara muri izi raporo, kubera ko mu by'ukuri kwa tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu Centacom yavuze yuko indege 3 zo mu bwoko budasanzwe bw'intambara zarashwe. Ikindi nuko zarashwe zirashwanyagurika ndetse zirangirika cyane muri iyi ntambara, zirashwe n'ingabo za Iran n'abandi bafatanyije muri iyi ntambara muri Kuwait, ndetse muri icyo ivuga yuko cyari igitero ngo cy'ubushuti. Icyo gihe cyaba igitero cya muri Kuwait, Amerika yavuze ko ari igitero cy'ubushuti kitagirimo ubugome na buke, mu by'ukuri ko Iran yazirashe muri iyi ntambara. Gusa abakozi 6 muri iyo ntambara bose bari muri iyo ndege barapfuye, nta n'umwe wagaragaje cyangwa se warokotse muri iyi ntambara, nta n'umwe wageze agira ubuzima buzira umuze, ko bose baguye muri kino gitero cy'indege barapfa. Kwa tariki ya 5 kandi z'ukwezi kwa 4 2026 Centacom yatangaje ko indege yo mu bwoko bwa F-15I yarashwe ndetse irangirika cyane, irashwanyagurika igihe cyari mu ntambara yo mu kirere cya Iran, irashwe intambara ndetse indege za Iran muri rusange. Icyo gihe abantu bayitwara cyangwa se abapilote b'iyo ndege bombi bari muri iyo ndege, nta n'umwe wabashije kurokoka icyo gitero kubera ko bose barapfuye, nta n'umwe wakomeretse cyangwa se warokotse, ahubwo icyabayeho nuko bose baguye muri iyo ndege bagapfa. Icyo kigeranyo kandi cyasubiwemo n'inkuru ya kuwa tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu yavuze yuko bigaragara yuko Iran yarashe izindi ndege zidasanzwe z'intambara za Amerika. Indege imwe mu bwoko bwa F-35A yari mu birometero ndetse mu kirere cya Iran hejuru. Icyo gihe indege Iran yarakirashe. Ibi ngibi bikomeza kwerekana uburyo ki Iran yatsinzwe muri iyi ntambara nk'uko ndi kubigarukaho. Icyo gihe kandi indege zo mu bwoko bw'ingabo za Amerika zo mu hagati muri Middle East nazo zararashwe, kubera ko Centacom yarabyemeje, ivuga yuko indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35 yaguye muri icyo gico, ndetse hihutirwa kuba hatabarwa muri icyo gice cy'indege yari yaguwemo. Ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, nyuma y'ibitero bikomeye cyane byo mu kirere cya Iran, icyo gihe Iran imaze kurasa izo ndege, hakozwe uburyo ki byatabarwa kugira ngo barengere ubuzima bw'abarimo, ariko nta kintu byagezweho. Centacom kandi yavuze yuko indege yashoboye kugwa neza cyane, kandi yuko abapilote bayo bari bameze neza, ko nta wakomerekeye mu bitero byabaye nyuma yaho gatoya. Gusa kandi habaho yuko ikindi cyavuzwe na Centacom nuko yatanze ibyavuye mu nama zakozwe n'imyanzuro yagiye mu bushakashatsi bwakozwe muri icyo gitero gikomeye cyane cyabaye kuri iyo tariki, kubera ko yavuze yuko abareba kure cyangwa se indabakure zayo zavuze yuko Amerika zabivuzeho, ndetse n'ikinyamakuru CNN cyanditse yuko iyo ndege yarashwe na Iran, ndetse ishamangira yuko abantu bamwe muri bo bapfuye abandi bakarokoka muri rusange. Ikigeranyo kandi cy'inama ishinzwe amategeko muri Iran kandi yavuze yuko muri iki kiganiro ndetse no mu bitangazamakuru byinshi nk'uko bigarukaho muri iyo ntambara, byavuze ko kwa tariki ya 6 amakuru y'ibiro ntaramakuru bya gisirikare ya Amerika yavuze yuko uwitwa General Dan Kayen yavuze yuko kwa tariki 3 umwanzi yarashe indege y'intambara yo mu bwoko bwa A-10. Icyo gihe uwo mwanzi bwo Iran wayirashe, hanyuma iyo ndege irarokoka, ntabwo yo yashwanyaguritse nk'uko izindi byagenze. Icyo gihe icyabaye, hakozwe ngo ubutabazi muri icyo gitero cyari ngo gikomeye cyane, kubera ko ikaba yari yagerageje gukorerwa ubutabazi mu mpamvu zatumye irokoka, kandi yuko umupilote wari uyitwaye wayo yashoboye kurokoka neza cyane, akaba yaravuye muri ubwisho yari yihishemo, arokowe n'ingabo za Amerika mu buryo bwa operasiyo idasanzwe yo kurokora ibyo bitero by'ingabo zari zarashe kuri izo ndege za Amerika zari zarashwe muri rusange. Iyi ndege kandi zagiye mu gitero kidasanzwe zirashwe, izindi ndege zarashwe, indege 12 zo mu bwoko bundi bw'intambara zarashwe na Iran. Centacom yatangaje yuko indege 2 zo mu bwoko bwa KC-135 izi ndege nazo zabuganiye mu kirere cya Iraq. Bitangazwa nuko izi ndege zishoboka yuko zarashwe n'ingabo za Iran, byatangajwe na bamwe muri barabitangaje. Imwe muri izo ndege yakoreye muri Iraq, hanyuma irashwanyuka, ndetse mu bintu byari bikomeye cyane mu isanganya ridasanzwe, aho abakozi bayo 3 bari muri iyo ndege ntabwo byabagendekeye neza. Iyindi ndege ikaba yaraguye mu buryo bwihutirwa cyane ahantu hatavuzweho rumwe, ariko ingabo za Amerika zavuze ko byari ibintu bidasanzwe. Icyo gihe ni indege imwe ishinzwe guhereza ibitoro indi ndege yo ku rugamba, habamo gusekurana, ariko abenshi bavuga ko iyo ndege yaba yarashwe n'ingabo za Amerika atari intambara
cyangwa se atari impanuka nk'uko Amerika yabitangaje. Iki kigereranyo kandi gisura n'inkuru y'ikinyamakuru yo kwa tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ivuga yuko indege 5 zo mu bwoko bwa KC-135 nazo zononekaye cyane cyangwa zarashwe zirangirika. Izo ndege zari mu kigo cy'ingabo za Amerika mu kirere ziraswa n'ingabo za Iran zidasanzwe. Praise Salutation Air Base ni ikigo cya Amerika kiri muri Arabia Saudite. Muri icyo gitero cya Iran yaraharashe ikoresheje ibisasu bikomeye cyane bya misile hamwe na drone irasa kuri izo ndege za Amerika muri icyo kigo cya Amerika muri Arabia Saudite. Izi ndege zirangirika bikomeye cyane. Ibintu kandi byakomeje kuri iyi tariki nk'uko zino raporo zibigaragaza, kubera ko iyi raporo n'ikiregano cyakozwe n'ingabo za Amerika, Pentagon ndetse na CENTCOM zakomeje kugaragaza uburyo ki Amerika yatesekeye cyane muri iyi ntambara, aho indege nyinshi za Amerika ndetse na drone zabo zakomeje kuraswa bya buri munsi n'igitero cy'ingabo zidasanzwe za Iran. Kubera ko izi raporo za CENTCOM ndetse na Pentagon byavuze yuko indege yo mu bwoko bwa I-3 Sentry ikoreshwa no mu burasirazuba bwo hagati mu kirere cya Iran no hagati yayo, iyi ndege nayo yararashwe n'ingabo za Amerika nk'uko izi ngabo za Amerika zabivuze. Icyegeranyo cyasuyemo inkuru yo mu kinyamakuru yasatswe amatariki 28 z'ukwezi kwa gatatu yavugaga yuko indege yo mu bwoko bwa I-3, iyo ndege ikoreshwa muri maneko cyangwa se mu butasi yo muri Amerika, iyo ndege yarashwe n'ingabo za Amerika ndetse muri burasirazuba bwo hagati. Icyo gihe yarasuwe nayo mu kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Arabia Saudite cyitwa Praise Salutation Air Base. Yo muri icyo kigo irashwe n'ingabo za Iran nk'uko raporo ibigaragaza. Muri icyo gihe kandi amasasu menshi yarumvikanye ndetse mo gukomereka cyane kudasanzwe kw'izi ndege n'abapilote bari barahongo n'abasirikare benshi barapfa bazicungaga n'abari muri bihugu bya gisirikare. Ikindi raporo zagenzuwe zavugaga yuko ikibuga cy'indege cyo muri Arabia Saudite iyi ndege yaguyemo iraraswa n'ingabo za gisirikare ya Amerika. Ikindi izi ndege z'ingabo za Amerika zarashwe na Iran, byatangajwe yuko zimwe muri zo zangiritse cyane bikomeye, zangirikiye muri zino operasiyo zidasanzwe za Iran, kubera yuko hari indege muri iyo yagaragaye mu mashusho yaciwemo kabiri cyangwa se yacitsemo ibice bibiri, kimwe ukwacyo ikindi ukwacyo, izindi zononekaye cyane nk'uko amafoto yagiye hanze ndetse no ku kinyamakuru BBC cyabyanditse. Kukomereka cyane cyangwa se kwangirika kw'izi ndege kwakomeje kumvikana nyuma y'uko habayeho iyo ndege yacitsemo kabiri, ibice bibiri biba imvururu, ndetse Amerika yongera kwikoma Iran ikomeje kubibasira no muri iyi ntambara, kubera yuko inkuru yo kwa tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu yavuze yuko indege yari mu gace cyangwa se mu kibanza yashinzwe kuba irimo nayo yarashwe n'izo ngabo za Iran, ariko bivuga yuko yimuwe ikajyana ahandi hantu uko zino raporo zibigaragaza. Indege kandi ebyiri zo mu bwoko bwa MC-130J Commando 2 zo mu bikorwa bidasanzwe bya Amerika nazo zashwanyaguwe cyangwa zatwiswe n'umuriro w'ingabo za Iran muri rusange zibishowe n'amasasu akomeye cyane. Icyo kigenewe kandi cyasubiyemo inkuru yo mu binyamakuru ayo kwa tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri yavugaga yuko indege ebyiri zo mu bwoko bwa MC-130J yari mu bikorwa byo mu kirere cya Iran. Iyi ndege kandi indi yo mu bwoko bwa F-15I, iyi ngiyi nayo yararashwe. Iyi ndege kandi yarashwe irarokoka ariko irononekara nubwo itatwitswe burundu, yarangiritse cyane kandi kuyisana ngo ntabwo ari akazi koroshye cyane. Abari muri iyo ndege bose bakaba barabashije kurokoka, ubuzima bwabo ntibwagira ikibazo nk'uko raporo ibivuga yakozwe na CENTCOM ndetse na Pentagon. Icyo gihe amakuru yagiye hanze avugaga yuko Iran yakoze ubundi buryo budasanzwe bwo kurasa indege za Amerika zo mu bwoko bwa F-15I. Iyi ndege kandi umwe mu bakozi bayo bari barokokeye hagati aho ngaho ahantu hatazwi. Uyu yarahunze kuko indege yararaswe, umukozi wayo cyangwa se umupilote arasimbukira mu mutaka ahigwa n'ingabo za Iran ngo zimwice, gusa Amerika iza gukinga akaboko atabarwa. Ibi byatumye Amerika itangira igikorwa kidasanzwe cya operasiyo gikomeye cyane cyo kumuhiga nyuma za kurokoka. Iran nayo imuhiga ngo imwice cyangwa se imushinyagurire imwicurobozo.
icyo gihe ibinyamakuru byo muri Amerika byatangaje yuko habaye kurasana kudasanzwe hagati y'ingabo za Amerika ndetse na Iran bikomeye cyane kurusha ibyayo mu minsi ya mbere mwabonye cyangwa se twabonye nk'uko abanyamakuru muri Amerika babivuga. Icyo gihe kandi Perezida Donald Trump yavuze yuko icyo gikorwa cyari icya mbere kinini cyane cyabaye karundura mu mateka ya Amerika na Iran, ndetse ngo indege nyinshi cyane zabashe kuri Iran bashakisha umuntu umwe rutoki cyangwa se umupilote yari afite ipeti rya kapiteni kugira ngo adafatwa akabazwa amakuru n'ingabo za Iran zikamutata zikamenya ikirimutera ndetse akicwa urubozo akanahatwa ibibazo bikaba byatuma amenya ibanga ry'akazi. Gusa yaje gutabarwa yakomeretse mu misozi yo muri Iran ariko atapfuye, ingabo za Amerika zaramutabaye mu buryo bukomeye cyane. Ikindi cyabaye nuko ajugujugu zo mu bwoko bwa HH-60W J Green 2 izo nazo ntabwo zorohewe n'ingabo za Iran, kubera ko icyegeranyo cyasubiyemo na Generale Green yabwiye abanyamakuru ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 yuko umunsi umwe imbere yaho gatoya ahari ku tariki ya 5 z'uko kwezi kwa 4 nk'uko tubivuze, kazuguzugu imwe yo mu bwoko bwa HH-60W J Green 2 yari yononekaye cyane aho yarashwe n'ingabo za Iran. Yari kandi mu gikorwa kidasanzwe cyo kurokora ubuzima cyangwa se umukozi w'indege yo mu bwoko bwa F-15E yari yarashwe n'ingabo za Iran, akaba yari yaburiwe irengero uwo mukozi wa Amerika nyuma y'uko Iran irashe umuriro w'amasasu kuri izo ndege. Hari drone kandi nyinshi za Amerika zarashwe n'ingabo za Iran, ntabwo zorohewe nazo kuri uyu munsi, kubera ko bigaragara yuko muri kino kigereranyo kivuga yuko cyasubiyemo n'inkuru zo mu binyamakuru bitandukanye byo muri Amerika ku tariki 9 z'ukwezi kwa 4 indege mu bwoko indege za Amerika 24 zarashwe n'ingabo za Amerika, zarashwe n'ingabo za Iran plutôt. Hanyuma abapilote bazo bizo drone n'abandi batwara izo ndege babikora mu buryo bwa buri munsi barakomeretse barononekara muri iki gitero cyangwa se mu gikorwa cyise epic fire cyangwa se igikorwa cy'uburakari bukabije cya Amerika kuri Iran. Icyo cyegeranyo kivuga yuko muri izo drone cyangwa se muri izo ndege harimo izo mu bwoko bwa MQ-9 Leopard. Izi ndege zakoreshwaga mu kugerageza ndetse mu kugerageza ibitero, mu kubitegura, mu gutega ibice bitandukanye no mu kugaba ibitero ku mwanzi. Izo ndege cyangwa izo drone zarashwe na Iran zirashwanyagurika. Gusubiramo kandi yuko inkuru yo mu binyamakuru byasohotse ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 byo binyamakuru byasubiyemo umutegetsi wo mu ngabo za Amerika wavuze yuko uwo mutegetsi urwanira mu mazi mu ngabo za Amerika yavuze yuko indi ndege cyangwa se indi drone imwe yo mu bwoko bwa MQ-4C Triton, iyo ndege igendera hejuru cyane yononekaye cyane nyuma yuko irashwe n'ingabo za Iran muri icyo gihe cy'intambara. Iran ntabwo yereye Amerika kabisa, gusa ntabwo bivuga. Muri iyo ntambara abasirikare ba Amerika bavuga yuko urugero runini cyane rwabayeho rwashoboye gushyira cyangwa se kugera ku ntego zabo. Mu by'ukuri ngize no ntambara Amerika ngo yeze ku ntego zayo, nk'uko Trump abibwa n'abategetsi batandukanye bavuga yuko Amerika ngo yageze ku ntego zayo ikivuga imyato. Perezida Donald Trump nawe ntakwema kuvuga bya buri munsi yuko igisirikare cya Iran ndetse ari cyo mu kirere, icyo mu mazi hamwe n'icyo ku butaka, ibi byose ngo byaragowe, ngo byaratsinzwe, ngo byarahangirikiye, ndetse ngo Amerika yageze ku ntego zayo, ngo Amerika yaratsinze. Niko Trump avuga na Amerika. Gusa ku ruhande rwa Iran ntacyo iravuga ku bitangazwa na Amerika by'uko Iran yatsinzwe. Gusa Iran bya buri munsi igaragaza ko yagaragaza no kwirwanaho ibitero byayo bya buri munsi. Gusa Iran ifite uburyo bwose bushoboka bwo kurwanya Amerika, kugaba ibitero kuri Amerika bya buri munsi no kwirinda bya buri munsi. Gusa nanone ibingibi ni byangiritse ku ruhande rwa Amerika. Drone indege za Amerika ntabwo hatangajwe amato n'abasirikare benshi bapfuye, gusa ku ruhande rwa Iran ho ntabwo hatangajwe ibyo byangiritse. Iyi raporo niyo tugejejeho, ni raporo yakozwe n'ingabo za Amerika, Minisiteri y'ingabo ya Amerika Pentagon ndetse n'ingabo za Amerika zereye muri Middle East CENTCOM zishinzwe ibitero zanabikozeho cyane. Zarebye ibitero bya Amerika uburyo zahangirikiye cyane, ndetse ingabo za Iran zikabashenjagura
gusa ntago ibyangiritse ku ruhande rwa Iran birajya ahabona. Hanyuma ndabashimiye ko ari kumwe abanyange muri aya makuru yaragezeho kuri channel Imboni TV. Nitwa Ajabu Marashi, mwakoze kwa natwe nshobora komeza Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.